kalan ya kaban ay ya ke Bible study. Hiking time kibin kijongi hakamagu Rehoboy Presbytery. Ban unalongru udhot joga committee balang jonga balang sumya. Hadin balawan barang ke kakateng balang napok se sya ka balang sumya. But ulasya jir udhot committee balang hakakalai dari Oktober ajar sang. Balayo ya kawan penitu udhot committee balang haka district kabalong hakabalang noks der kausnem hajar aksan. Kum kabalang baka district ngidam don ke tingkermen bawang syekri jong lay undang ya trelang bani kakam jong lay henrei ngilali bantu no ya ulu syekri jong lay bawang lay wai bet ban simno syarade ha kakat kudai tre Yakin ke jomblay kaum syusyu kitab Daniel belum katan kot balai kaum bakitai ki wastat ke tingsyai kum ke tingsyai kasahib deng bakitai ki bakan telabun syekahok kum iklur jimnom lajunom kadon kawai ki tingetuk kana sipang weng skim jong kawai ke himar bat utaus in uladon ka persentiu ke bahe bat ulatum sibun ba ki sentiu ki balai piujan bat udon umali wasumare ki sentiu bat ulat thak ke pan yau ta wali wong ko mali lare ko nong suma sentiu Menui ki sentiu ki badon hakare kakper ki boi dengan hari jong ki benta henrenga ong hame bau don uwe sentiu uwe itena tam papreng jong kakper dasumbar terpangnya yo ukhyang uwan yo bambam yo ba adon kano kabapen junoro yung unong semua sentiu ong kosim doan le ya kali doan ong man kami man kastep haswa bau unong semua sentiu untia ulale panpe yau dong sentiu bi tenatam preng jo per yordon ikhyang iwan Badhang koi kami hamong lepe bakwa lep panciano badang step ulagi balepe kau tahu sentiu baru syem kau tahu sentiu syem adon syu hata preng joter ulalai betu au sim wong bo sim udo sentiu ubai tenatam ubadon preng joter undang syu Usim wong konong semua sentiu Unga kam don kam banga usim Yang me usentiu banyak kabama me don kam Barok kinong friend Ibunut Yang syekrim jonglai doktor lead doktor Rukia Jesupan Henry Tutin Bau glay ukam don kam mau yang mem syekri ujongu hata hima ke jonglay Bau mem syekri ujonglay Ulalay no namar bau lapang krek haya Hari jioi kemarin ke jongang lampat jioi kum une UMP jongka Shillong constituency. Kan siya maulay upay ang Jisu
Kan sebab lay ku ay ka tim ke jong lay bakata ka ka benta ka ma u ban kre ban siem balang jong lay kitab jingpen pau nam kasal ka kalai kong ban layo slow ka tim na bring ka ong toto suk kita pinong yap ki ba yap hau trai nadu menta sisha ong bensim Bakin yok siung thai no na kiting pray minot chongki na bakita kiting le chongki ki abur rengkat baki ki bahing ki basem ki men ki para chong dok jelit doktor Ricky Jason Kid nganges kan uplay lang bangun semupul jong urpentingan yaki Baune shekri jong lay shemale cheno shenoru ulale chagata kabong lay ulapan kre katim jong lay ka ungkune na panta jogi yo wat shepting me namar kalong ringkat bakne namar kalong lay jong me ngan pensat bor yame hoy ngan yarap yame hoy ngan kasyan yame Dai kati kamon kahok chunga. Gospel Matias namusan pagpasang kong suk kita igos nusri naba on pentingan yuki. Uplay unterku legbay kay kapor uplay ng tagapuram chungu. Amen. Nong we Shatai Gonka Rinjonam Shatai Shashi Yangaturiam Shapokanan Ribapam Shashiriam
Upah demi upah beleng, ni ayu yang berterapi, lembaga po, bagai sengkai, jom kikmi kikma jom i doktor lagi ijazahkan, bala penyo apa yang jom i, yukun nak sirang, lur kali, busyakri upakodor pementoi kekam kajane. Jauh melakat lo lebeng jongi, kekapur kebah keri berjat beriu kadang donkam si bonek. Kalau jadi ubek kadang nanti kajme, jaga jim kaju, barang negasi putra piedon katli, banyak kemaui, lagajong kejin kuhendan, lagajong kajela, stit. Bakari bakabalang kajana. Nilai kurat kerku yang ini program paro kemuliaan dan pendek. Bagi dalam kapten hunnak mateme, ke dalam ru kenapi kejing ayu sim nak tajongi. Bagi engkin rekam lebangsa. Mosyakir jemaah ulangut umpat semua ia kawan pendek. Ketua terapi makataya paro kabai lalak dan pendek. Bagi kumai ru isnai dan jarap. Hanya lam lengki ko terapi aku jemaah. Itu ayo ablay tu kecik pentingan ka jemaah. Kalau kita harus nusi pano. Pada bawah itu jang kenika jinglet yang kita kurang berkat du yo sekali berkotor du jemaah. Tulai begini ayo madak yang kakak yang tulai menang susah uji sukses. Kejiwa jo ablay pa kabayane nanu bom jemput sebut ke bom jemput. Kalau bro lot of yang kepentingan bat kebias kerana bawa tu muslim kuat. Ini kalau kat lebih kipara kipara kerja itu macam ada jauh sekali. Bani baru tinggal orang kat bro. Syadu kita bom cukup hi. Mentap harap bro. Amen.